Go ahead. Madaman ti panangtap trabaho ni Governor Matthew Marcos Monotok iti direct flight manipod lawag to Honolulu iti ngomosar iti lawag International Airport. In bagato gobernador manirmampalang iti panaka-upgrade iti runway iti aeroporto para talang katoy safety requirements nakikidawan iti Philippine Airlines. In bagato gobernador ngayon padasnan ng isarita iti PAL para iti dawat tigaduan direct flight Honolulu lawag direct flight ngayon iti agdamag iti anpay nga pasado iti reto nga safety requirement ti aeroporto iti sirad tilawag. Well, we're working with PAL now because we have to comply dun sa safety requirements ng larger aircraft na i-host po natin. So, wala pa po. The last, nag-request po kami ng assessment from Philippine Airlines. Sabi nila may makulang. So, we'll work with DOTR, with CAAP, and with PAL to make sure na pasok po tayo sa kanilang safety requirements, especially sa mga larger aircraft. As you know, our runway is still undergoing some improvements. No? We've widened it. I think yung evening, ginawa din. So, I think konting improvements lang, and then we can welcome back our flights from Honolulu, which of course, yan ang request ng lahat. Mangnamnamat ti Gobernador Idol Bernard iti baro administrasyon to iti provincial government of Ilocos Norte kaya tamal gusto amin dito yung requirement tapi kasi kaya tagsublinton ti direct flight lawag to Honolulu kasi